Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka Khasi Hills Autonomous District Council lengbagat nat elaka haka khat pratarik ujliu arjar khat khandai kala khot hajir yos em rengkat lang yo secretary jongka hima nongspung halor ka kenrum kenram kapalami na kajing ya keno ba markeliang hapdeng gini ginong yalam jongka hima halor kajing I NOC ya ka sarkar Assam ban shna ya ka surok PMGSY haniu balahawa ka bahab hapor Ribhoi district haka ba hagani ka sngi lawan tang us em katau pa em Patrick em yong Deputy CEM jongka KHADC uba penyait sing CEM habaya keren bat kilat pathai kubor ulaya thu bahagani kasngi uba Michael Warjri uba dai secretary ga hima nongspung uklem la banwan namar udon hapdeng ga jingpang kumta ka KHADC kan sakhat hajir biang ya baro arliang mamla haka arfu pratarik mentahi ubnai jeleu arjar khat khandai nakaliang jong u ba Michael Warjri la pentip check office la pha da khiti ba melawan poin taksi nama baudan hukumat kubang syat baudan po hospital po negrims te nomor takadal nakaliang juni ke office ni melawan shim kanu ka sekarai taksi akabide bani kakam nama ba kim melawan poin baro arlian te ngilabu pat ikatarik ka pratarik ni tayo benwan kasih todin akapor shibaji ya kaba kini baru arkan hon kin happen wan kani ketika ba khaddo ka bangin khon bat ladaki wan ne kin mondu ni la shimpat ikarai hakata kasi te nang ba ki pai ba ru babon kin shine not ha be de kini ki kam ki kendrum kendram namar kum bangi layo lung bangi ya ke jingtip dekat ki kot kisla let's say ngimpat la pat ben batai sikila hai kubor nama kadang dan pedang kecing besar to andala dep sembilan kali final hearing akar aku pratarik ini benai jendiam ni tengin sa penbena lembaki lat hai kubor ke ekarai ku bensim nakalian isi nakalian jong siam penkesan baik jelati ringkat kiling do ba umdai nakalian jong siam ba ai ya kata ai do da jing tho la ai do da jing tho entas ni dan betai kan hak bede berkata Henry namar bangila khat ru yo ba Michael Shisin tena kaliang jomba Michael hak tu por bangi khat yo ula kubur ba mdei tang ba Michael batip ini kakam re yakani kakam lale ka jiktip dekat bat office jom siam bo siam bo i yakani ka jingai musi kalian siam kula bo la i tong ha kalau ada kajian kena bermar kalian, te syuap hangin shim kanu nukara ni kalian sini kuat menjawab final hearing from both parties.